iti may sa lalaki. Agbiro sa bali abutahe, pamaneknekan iti kinalalaki. No adot naglabasan da babae, aglalon adot kwartam kumpare. Kumpet da uray saan ka nataraki. Ngem agalwat kalaken ni kumare, taamangan no kuten nata mabagbagi. Di kasya atan na sumardeng ka, ipamaysam nga aywanan di pamilya. Tadin tumarakrak iti masangwanan, arapa amyo adwa iti asawa. Jakmet suksukatan ay nayunak lae, pagsasaudag iti mangyale-ale. Ngemuray nukasta agan nagka, taamangan taasawam suktan naka. Sa lalaki, di agbiro sa bali abutahe, pamaneknekan iti kinalalaki. No adot naglabasan da babae, di kasya atan na